College pun fibro kalong ke ba sultanat ban pentip shapi kam tam le kine ki ba apply ke SSCGD mo ti ki don Arngut ki Khynnah Khasi ki ba yo award ha passing out parit ki jong ka BSF kine bro Arngut ki pas lengba ka SSCGD bat ki yo ya ka BSF pemeta ki don apo Mathura apo Uttarpradesh ti kinang dap ya ka passing out parit ki yo minisnem bat kinang dap menta ya ka passing out parit jong ka BSF take you award now where you award ya ka best in firing pe kini dorang ne best in firing ba trim ban siat ba but you wave you award ka best in endurance ba klan mare ba state mare kini Arngut ki Khynnah Khasi we de lamprang kar we de san kupar jirwa ini we de perlok di ba sya mare hina do badon selong but entah ilayo ya kapo ka BSF te nang sudap ya ka passing out parade menta kasngi te kalong ke ege wasutanat ba kini Arngut ki Khynnah Khasi ki yo ya ka award ha ka passing out parade te sape ya ka video ba ki yo ya award hapo kata ka. और अब बारी है बैच संख्या 2 जे कंपनी से बेस्ट इन फायरिंग। अब जो हमारे सामने आने वाले हैं इनके कद काठी को देख कोई इन्हें हल्के में ना ले, क्योंकि अ मैन कैन चेंज द कोर्स ऑफ वॉर विद अ बुलेट इन द राइट प्लेस। एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर बेस्ट फायरर शूटर की ट्रॉफी पर कब्जा किया है नवारक्षक लमफ्रंग ढकार। नवारक्षक लमफ्रंग ढकार। बैच संख्या 2 से बेस्ट इन इंड्योरेंस। शारीरिक दक्षता यानी इंड्योरेंस में 2 किलोमीटर की दूरी पूरे साजो सामान के साथ जैसे कि पोच पिट्ठू राइफल मात्र 10 मिनट और 55 सेकंड में पूरा कर प्रथम स्थान प्राप्त कर बेस्ट इन इंडोर नवारक्षक स्वयंपार जरवा। Ini istan ke par jerwa yo eka best endurance ila nomare lai point r kilometer akwa pendep 10 minit san second. अब बारी है बैच संख्या 2 से ओवरऑल फर्स्ट